August ni somni panga zirtom ni sang ni somni pathum ani e thlir tu le ngai thatu zong tein zawain du sakna chibai kan buka cheu America ram politics ngai vena Republican le Donald Trump tran tu tan chuan thu thin thong le rap thlak tak a thleng tlat mai nizan dar sari le mini somli pali a khan US President hui Donald Trump chu Atlanta Georgia State a Sheriff Fulton County a Federal District Court a inlanin misual criminal angin athla lak le fingerprint te ti sak ania ari zong le asam rong te nen lama chin chia fel thlap ani nuwa US dollar nuai ni in a ukil te ruang manangin bel in chhuatir le ngalani zela hian minute somni vel awma danang thlapa ani na an chin chia dan chuan fit juk le in chi thuma sang pound zani som panga arit ni in asam rong hi abuang ti in an chin chiani Trump hi criminal thu boy police sak ani nuwa tun trum cha hi thla lak sak le fingerprint lak sak ani hetianga Republican pa le US President lui misual ber angmaya anjim to ta zel bang hial zutir turat thiam lo chantir an tumna chu Republican Party mitam takin andu lo lea US House Judiciary Committee Chairman Jim Jordan of Ohio State chuan ziak mewin DA Fani Willis hinena lekha thonin Trump election thu buai chhuina thu poi mo ta chu anhena theluta chanchin kim chang hriat tir turin a hril ve bok Donald Trump hi president anilaya White House a doctor roi Dr. Sean Conley a hrisena endik trum kumsang ni somni ain azanga pound zani som panga chau ani White House alu alai khan pound zani somli pali ari tani court ma a ainlan tumian a golf resort neina Bedminster New Jersey State atangin New York Liberty International Airport thengin Atlanta Georgia State chu amimal thona mangin aron pana ain cheidan thin signature dress anti mai angin korvale kor chungdum pole necktie sen a orani Atlanta khopuya Federal District Attorney Mrs. Fani Willis thu pe kanga Sheriff Fulton County ma a aron in pe tur hi a thopui nai zual Walt Nauta Stephen Cheng Jason Miller le Susan Wellston Antroyoma airport a aukil roi thar Stephen Sado suan alo muang bok airport atanga Fulton County District Court apan lain traffic a jam na salia court bula ama thlop tu engomazat majority Taylor Green terin an lo pung khom chiamani Donald Trump chuan US dollar nuai ni zeta bela chuanwa zel tang tur anga athalak sak chu Truth Social Platform le tuna X anti tak ama a Twitter anti aron pho chuaka anwaya horopui ngei main election interference never surrender ti aron zia ko mai ani hei hi January ni ria sang ni somni pakhanwa Twitter a anei tu Elon Musk an US dollar tuk le ding on somli pali zeta aleinwa X dia aphuata ka athujiak le na masaber ane nge Trump hi Georgia State a sang ni somni election khan dot soile diklo ta ka thil tia pu in khes som phuthum zet or ti ni in chutianga zel tang tur te angmaya athalak sak chu kum sang ni somni pali atan US President achuna tura sumtuangnan amang zui ngalani Trump chuan District Attorney Fani Willis chu abei zui ngala nun tabal District Attorney tina jiaka engma ti sual ka nei lovet ti in a soizuini Trump chu October ni somni pathum khian court ma District Attorney Willis chuan inlan le turin a hriatir Donald Trump rual hian Georgia State a sang ni somni US presidential election a vote ti chingpen na sataka omtia Donald Trump thlo burtu mi som poriate po court ma a September ninga ma a inlana in petura hriatir ania anjinga hian Trump ukil New York Mayor Louis Rudy Giuliani le White House Chief of Staff Louis Mark Meadows setelin ani po vo in zirtom ni hian in pingai turangai ania
Julian chu US dollar nuai khat le singa abel ni in Meadows le Jeffrey Clark te chu US dollar nuai khat zetin bail an tuma an phal lo ni in soyani Trump chu Grand Old Party Republican jinga poll an laka an party tanga US president chu tum jinga du tu za asomnga pani lomin adot tu chu Florida state governor nemek Ron DeSantis chuan za aso panga chau amwa midang phei chuan za panga po an mutling lawani Republican Party tanga official candidate ni tuma beitu te hi Donald Trump, Mike Pence, Ron DeSantis, Nikki Haley, Tim Scott, Chris Christie, Vivek Ramaswamy, Doug Burgum, Asa Hutchinson ten ya heng mi te hian an thil tumle policy te chu television atangin in chap chana debate hun nein mi puisia turin an puang thin don ani debate thi voi khat an nei tua debate zwa mi pui ngai dan la in primary election huna an party mi puite du tamberin official candidate changin Democratic Party tanga candidate tenen an in thur bing chhore don ani breaking news dang ngainom le bengver tak tak i han thli chun zom zel te ang Russia khopui Moscow malama ni lai ni tlai khan private jet atla thlo theina tla hian Russian mercenary force Wagner ho tu Yevgeny Prigozhin potelin athi Russia Ministry for Emergency chuan Varizhina Kusenkino Khobula Private Emperor Legacy Aircraft la hian mi som chuangin anjinga pathum chu crew member ani ti soi thlo theina chuang te an vain an thivek nia soi nia ruang te hi mukim ani to nia soi ani bok thijinga hian Prigozhin baka a second in command Dmitry Utkin po atel Rosavatsia Russia Aviation Agency chuan thlo theina hi Moscow atanga St Petersburg pana thlok ani thule tum atum ma second som thung vela buana hi atok ni in an soi investigative committee chuan thlo theina che sual chan hi an chuya safety rules bo chiat ani MT te chui chian ani tur thu an puang Prigozhin hi kum somruk pani mi ni in kum sang ni song pali kham private military company Wagner hi adina Middle East le Africa a Russia malangna puitu poimo tak ni in Russia in Ukraine aru nuwa Russia sipai te thlop tu ani zui bok ma se jun thla khan Wagner laka Russia sipai te che dana lung oi lovin Prigozhin hi ahela an lung oi lo na lan tir tumin ral thuam tenen Moscow khopui an pana ma se Belarus president Alexander Lukashenko malangna hnuaya an helna hi anti topa Prigozhin point amile sa then khatenen Belarus rama ankal zuyani heminu hian achanchin hi sia zui lutuk ani talowa Kremlina meeting a voi khat mu ani in anua mi pui muwa ain lar zui lo le jun thla atang khan thu apuan chuana ta na aman ber Telegram channel po amang zui to lowani United Nations Security Council member som panga jinga som pathum chuan thu chua siamin Myanmar sipai te che dan andem thu an soi civil mi an tha thin te ti top tur le an ram buina ti top tura an phu thu an soya thu chua siam le Myanmar sipai te dem na thu soi tu jinga hian China le Russia ero an tel velo United Nations Security Council member UNSC member te hian Myanmar buina chungchang hi soi howa ni lai nia closed door briefing an ein huwa thu chua hi an siamani Council member ta chuan Myanmar sipai kumsani somni pakat February thla a ong san su chi kai khwai civil sarkai pai thatu ta chu anrama tharum thona an thlen te ti top tu le civil mi torna an thlen te chu ti top turin an phut tin soi nikum December thla a Myanmar chungchanga Security Council resolution siam nu apo Myanmar rama hian masona mu tur ala om lo ani anti Britain Deputy UN Ambassador James Kariuki chuan UN headquarter New York an thu chua hi a chher chuaka Myanmar ram buina le aram mi puite torna chuan an relru alwa hle ti soi Kariuki chuan buina a thlen huwa Myanmar mi pui makradoi som poria chuang chu chomdol nga in an oma mi makradoi ni velin himna zongin an chena in an chua san to ani ati
mi makta duai som panga chuan eile in lama har sana an tok mek thu soya tanpui le chom dor ngai te pui chun zom zel turin theito pan chhuah zel tur thu a soilang bok Japan chuan Fukushima nuclear plant na tui chu ninga ni tangkhan Pacific Ocean a pai chuak tanta a hei hi China chuan na taka soi selin Japan thil ti chu mani masial ti in apu Japan in lir hinga wanga Fukushima nuclear plant reactor chiate ti daina atana atui man tuifin riata pai chhuah tum hi ama tangin thenom ram da chuan anlo soi sel to ni ma se tui hi uluk taka songbol ani towa mihring tan po ahim nia soi ani nuwa pai chhuah tan ania a thenom ram te ero chuan an ngai a tha theilawa China chuan Japan atanga luilam sa lak lu a kham halani plant operator Tokyo Electric Power tepo chuan Japan sarkarin apom pui nu animin atangkhan plant atang hian tui tamwak lo apam chuak tan ani an pai chuana hmuna hian thil fel lo engma mu ani lo thu a soibok an tui pai chuana hmuna tang hian sampul la in an endik le don ani plant atanga tui pai chua hi UN Atomic Watchdog lampuin an vil bokang